jembatan penyaringan di atas jembatan sudah kayak gini. Lo kayak mat, dipakai boleh. Ini jembatan. Kayak mat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati-hati loh, Mbak. Mbak, hati-hati Pak John. Suruh Pak deh, Gusti. Selamat Gusti. Wes ngiyu po, Mbak. Ngiyu po kayak kono, Mbak. Ngidula, Mbak. Ngidula Pak John. Terus, Mbak, kayak mepet tembok, Mbak. Mepet tembok, Mbak. Gak apa-apa kabel mati, Mbak. Ya wes, coba telepon lagi. Kayak ngono ki separuh sepeda kok bisa. Ya wes, coba telepon lagi. Ya. Kayak ngono ki separuh sepeda kok bisa. Ya wes, coba telepon lagi. Ya. Info terkini jam 6 pagi. Info terkini di RT 9 jam 6 pagi RW 4 Kelurahan Tamanan tepatnya RW di pertigaan Tamanan tepatnya lingkungan Grandi pertigaan RT 4 SH banjir manding RT 9 naik 4 itu banjir masih naik dari lingkungan ya, info dari lingkungan. Luar biasa.